I have to say that we are proud that we are sponsors of the Olympic Committee and the Olympic team of Serbia, mainly because we share the same values. Želim da istaknem da smo ponosni što smo sponzori Olimpijskog komiteta i Olimpijskog nacionalnog tima Srbije, pre svega iz razloga što delimo iste vrednosti. The values of respect, friendship and excellence. And these are values that our company and Pils Plus as a brand really use on a daily basis in order to work. To su vrednosti kao što su prijateljstvo, izvrsnost i poštovanje, a upravo su ovo i vrednosti koje mi kao kompanija sa brandom Pils Plus iz dana u dan negujemo i pojačavamo. It was also a great opportunity for us to be sponsor of the Serbian Olympic team. A great opportunity, yeah. At the 100 years of the anniversary of 100 years of the first participation to Olympic Games. A takođe je ovo predstavljalo i mogućnost za nas da postanemo sponzori olimpijskog tima upravo u godini kada se navršava 100-godišnjica od prvog učešća Srbije na olimpijskim igrama. And to organize this caravan that thousands of Serbian people all around the country send their wishes to the Olympic team, and we hope that the sponsorship of Pils Plus I nadamo se da će upravo ovo sponzorstvo brenda Pils Plus is going to bring luck to the Olympic team to come back with 100 plus medals.